Mwiriwe neza ikaze kuri TV10 ni mu kiganiro The Real Women Show nkuko musanzwe mubimenyereye ni kwa gatandatu saa 2 z'umugoroba ndetse no kuwa kane saa 1 z'umugoroba tubahaye ikaze nk'ibisanzwe rero ni ngiye Pascal na Belize ndetse na Christelle uyu munsi rero twahaye intebe cyane abana b'abakobwa turaganira na Miss Heritage 2015 w'u Rwanda n'umwari ugiye guserukira u Rwanda muri Afrika y'Epfo akaba agiye gutaka ndetse no kwerekana umuco w'abanyarwanda uretse n'ibyo kandi twanyarukiye kuri Petit Stade Amahoro i Remera ari kubera imikino yahuje urubyiruko rutandukanye ruturuka mu bihugu bya East Africa no kuvuga muri Sudan muri Kenya mu Rwanda no mu Burundi ndetse no mu Buganda bakaba baje kwishimisha no kwinezeza ibyo twagiye tuganiraho rero tugiye kuganira ku munsi mpuzamahanga wahariwe umukobwa n'umunsi Nations Unies cyangwa se umuryango w'abibumbye washyizeho mu 2012 hari hagamijwe kugira ngo hitabwe ku burere bw'umwana w'umukobwa cyane cyane arindwa ihohoterwa violence arindwa gushaka agifite imyaka mikeya ndetse n'izindi mbogamizi agirira mu murimo ndetse n'ahandi tubahaye ikaze mukomeze kubana natwe ikiganiro ni The Real Women. I'm Chemtai Joy from Uganda, Team KCCA. Yeah, basically that's it. I play for the KCCA club in Uganda. Yeah. Well, Kigali is way cleaner than Kampala, though we are getting to your levels. And then our city, Kampala, is more built than Kigali. It is much better. But anyway, all in all, Kigali is the main difference is this Kigali is way cleaner than Kampala, but then for the borders, you know borders? Yeah, those ones, everybody has to have a helmet. In Uganda, in Kampala, that doesn't happen. You sit, and then on a border, you can sit like 5 people in Uganda, but here it's only 1 person. That's the main difference. Well, I'm a lady. I'm straight. Well, but they're handsome men in Kigali. Well, you just have to be confident in yourself, believe in yourself, don't let anyone put you down. You can get there, anyone can get there. From down up to up, from grace to grace, anyone can get there, yeah. That's what I advise them. Okay, what are some obstacles that they face? Permit them to go where they want to go, like in Kampala? Well, some of them it's basically the finances, and then they are not well exposed. Some are not well exposed. Yeah, that's it. Yeah, and the confidence. Some don't have the confidence. Yeah, that's it. Okay, best of luck. Thank you. Thank you. Abe Rwanda muje bareko mubere bulungi. Yeah. Ok, j'aime mu Burundi mugabo mfise double nationalité burundaise même rwandaise. Muga nkabamba muri Kenya kwa niga. Rimwe na rimwe hajya abavyeyi okay n'abantu tubanye ozana ntu batatwemera iyo dukina bwabona yuko ugiye gukina umupira avuga ati ntagiye gukina agiye mu bindi bintu
bakibaza ko ubugiye mu bintu bibi kandi ubugiye gukina ikintu kigufasha mu mubiri wawe kiguteza imbere giteza imbere yawe igihugu cyakwibarutse. Si ke muri culture yacu y'u Burundi n'abanyarwanda baravuga ngo umukobwa ni mu rugo, ntabwo amuhaye chance yo kuja muri shuri ngo yiteze imbere agira iki, bama misi yose bamubwiye akora ibikorwa byo mu nzu, arera abana, avyare. Ivyo bisuma bitusubiza inyuma twebwe kandi twese tubatunganya inguvu. Uravye nka ndashaka kuba president w'umukobwa nkateza imbere igihugu catwibarutse ibiki nk'ivyo, kandi n'umugabo nawe nkamusumba ubushobozi kandi nawe nyene ari umugabo kandi ndandi umukobwa. Je nkiri umwana naragwariye mutoyi wanje ndamusumbya amezi 12, okay nk'umwaka umwe niho ndamusumbya. Quelque fois bamukubise naramugwanya kubera kera nameze nk'umuhungu, ego kandi abantu benshi nibaza ko ndi umukobwa ndamukunda mugwanira. Mugihe twizihiza umunsi mukuru wacu, je novuga yuko abavyeyi bakwiye kudufata twese ko tungana muri societe, bakavuga ko umuhungu n'umukobwa bafite droits zimwe zingana, kubera nk'uwo twicaye ku ntebe y'ishuri ndashaka kumusumbya ibintu n'akansumba ibintu, twe gufashanya kuba twese turi kumwe hamwe twoteza imbere ibihugu byatwibarutse. Ku bakobwa ndabona yuko abavyeyi bacu nabo duhishaka katubwira ati ntumere nkuko nabaye, shaka wige usumbe je ico nabana narasumbye ico narakoze. Si yaba yageje gushika nko muri secondaire gusa washoboye kumugeza ahashoboye kurenza ahandi mashuri yose. Mwakoze nawe. It's okay. Alikuwa anaongoza hiyo. Ana, job nayo. Uko nayo. Nitwa Kelly. Imbogamizi mbona mu bana b'abakobwa numva ari ubukene, kumva ko bagirwa n'abandi batakwikora imirimo yabo ngo batere imbere. Inama nabaha ni ugukora cyane, niyumve ko azajya gushaka imibereho ku mugabo agakora, ahubwo nawe byaba ngombwa nawe akazatunga n'abandi, hama bose bagafashanya agateza n'igihugu cy'imbere. Icyo bakora ni ukubizera, bakaba amahirwe yo kujya mu ishuri, bakaba amahirwe yo gukora ibintu byose, ko bakabaha amahirwe nk'umwana w'umukobwa ko ashobora gukora ikintu nawe agatera imbere kandi agateza igihugu cy'imbere. Murakoze nawe. Nitwa Ingabire Tasi Noela. Niba bavuze uburenganzira bw'umwana w'umukobwa wowe wumva iki? Numva ko ari ukumuteza imbere nawe ubwo akiteza imbere muri ayo mahirwe yagize yo ko bamuteza imbere, no na leta ikamufasha muri iyo myigire, bya bindi byo kuvuga kera ngo kumuheza inyo hasi mu mashuri, ngo nta mukobwa wiga, bakavuga ati nta mukobwa ujya gukora ama business, nta mukobwa ushobora kujya mu mikino, ibyo byose bigashira. Imbogamizi mbona z'abakobwa, icya mbere ni ukutigirira icyizere. Ugomba kwiremamo icyo cyizere, biragufasha muri izo ugatsinda izo mbogamizi z'umwana w'umukobwa. Ikindi mbona ni ukumva ko batagomba kwiga amashuri arenze, kandi byose birashoboka kuko tunganya ubushobozi n'abana b'abasore. Icyo bakora natwe dushobora kugikora, n'ingo tukazitunga, n'ayo makampani tukayayobora, n'igihugu tukakiyobora, tukagera ahantu ku rwego rwo hejuru. Ntacyo tutashobora tutafite icyizere. Inama nabaha, inama ya mbere ni ukugira imbaraga mu byo bakora, akabikora abishyizemo imbaraga, ntacike intege. Icya kabiri ni ugukora ikintu agikunze. Iyo ukora ikintu gikunze nta mpamvu utera imbere buri munsi kuko ubukunze icyo kintu. Inama ya gatatu nabagira niyo kwiga, ukakwiga ushyizeho umwete, ukabishyiramo imbaraga zawe zose, ukirengagiza ibiri hirya, ibigeragezo biri hirya hanze, ukabyirengagiza ugakurikira icyo uriho. Banyita Kayirebwa Marie Jose, ariko izina banziho cyane banyita Gabi cyangwa Gabrielle.
izihe mbogamizi umwana w'umukobwa ahura nazo mu Rwanda zituma adatera imbere? icya mbere ni uko bamusubiza inyuma bya bindi bya kera wenda aba mu cyaro bakaba bamusubiza inyuma ntibamureke ngo yige neza, ariko kuri iki gihe ntabwo bikiri cyane nka nyuma nka mbere nyine bikiri kera. Navuga ko ubu ngubu imbogamizi zihari ari iz'uko badashobora kureba amasomo ahubwo bagashukwa bagahita bajya ku ruhande ntibakurikire amasomo yabo ngo biteze imbere. Uramutse ubaye nka minisitiri ushinzwe imiryango n'iterambere mu Rwanda, ni iki wakorera abana b'abakobwa? Nakwita ku burere mboneragihugu bw'abana b'abakobwa kandi nkabashishikariza no kwiteza imbere bikorera, kuko iyo wikoreye nta muntu ugusuzugura nta n'umuntu ugushukisha ibindi byo ku ruhande. Nkaho witekereza kwikorera wumva wakora iki? Ku ruhande rwanjye nkurikije ibyo niga ko niga hair dressing and makeup, nabashishikariza kwiga imyuga banikorera kuko birafasha cyane nta muntu agusuzugura. N'utanga inama muri rusange. Nanze inama ku bana b'abakobwa nibigire kandi birinde ibishuko kandi bakurikire intumbero yabo, nyine bazabasha kugera aho bifuza. Umwana w'umukobwa ni iki kigushimisha mu buzima? Ikintu kinshimisha ni uko mbasha gukurikira amasomo yanjye kandi nkaba mfite aho nshaka kugera kandi nkaba mbona nenda kuhagera neza. Murakoze cyane. Birds in the sky and the sun's shining bright. The breeze blowing through brings me closer to you as I'm throwing things in the street through the bedroom window blades hit the wall and we laugh as they fall, just a pair of fools waking up to make up and make up to make up. Turacyari mu kiganiro Real Women, ariko dufite umutumirwa wacu Joanna. Harya ubundi Joanna ni nde? Ngo abantu batamuzi wenda twiyarije. Twababwira ko Joanna wandi Miss Heritage Rwanda 2015. Joanna Miss Heritage bamutora bigenze gute? Ese ni competition yabayeho baragutora? Nago havuga ngo habaho irushanwa nyirizina rya Miss Heritage, ni mu irushanwa ryo gutora nyampinga w'u Rwanda niho havamo na Miss Heritage. Bagenda se kubiki bahitamo uwo mukobwa? Ubundi se Miss Heritage ni iki abantu batumva? Ku bantu batari kumva iryo jambo Miss Heritage bisobanura iki? Ni nkuko havuga ngo ni nyampinga w'umuco, n'uhagarariye nyampinga mu muco. Okay. Hanyuma watubwira se iyo bagiye gutora Miss Heritage bakurikiza iki? Ibyo bakurikiza byo akenshi biba bizwi n'abagize akanama nkemurampaka, kuko bagenda bakabyigaho then resultat zije leta muzifata. Ariko ahanini uko mbibona ni nk'ubu ufite ikintu arusha abandi ho gato, uvuga ngo abarusha cyane ariko afite nka notion ku bijyanye n'umuco nyarwanda. Ubwo se wicyo warushaga abandi ni iki? Ntabwo navuga ngo icyo nabarushaga cyane, ahubwo mu gihe twunguranaga ibitekerezo nyine twagendaga twiyadapta neza. Bakabona ko ubarusha kubyina cyangwa se sinzi kuboha urugero. umva mubwire rero umukobwa mwiza Miss Af barayitwara, ureba Miss Rwanda barayitwara. Ndankanuye sinzi ibyo ba Miss byari by'abari. Uretse kagatitire nyine twagoye mu kiganiro, bizarangira bite? Bizarangira ntacyo ndi kuri titre ye mu kiganiro gusa. Yo mu kiganiro gusa. Tugikomeza ikiganiro Joanna, ni igiki nibiki uzi mu muco nyarwanda nyine bishaka kuvuga bishaka gutuma representinga igihugu cyawe?
guhagararira igihugu cyawe? Murakoze cyane. Akenshi ibintu biri nko mu muco nyarwanda, ubundi nk'abanyarwanda tugira indangagaciro na kirazira. Abanyarwanda ubundi turubaha, tugira ubupfura, dukunda igihugu, ariko cyane cyane nk'umwana w'umukobwa, abana b'abakobwa cyane baratuza, barubaha, akenshi babita ko ari n'abamutima w'urugo. Ubwo iyo ni kirazira ni indangagaciro Hari kirazira hakaba n'indangagaciro. Miss Heritage natubwire kuri kirazira ushobora kubuza. Mu muco nyarwanda kirazira guhemuka, kirazira kugambanira igihugu. Yego ndabyumva, kirazira n'indangagaciro wasitubwiye, ariko hari ahantu ugiye ni mu mahanga. Ese Joanna uzavuga uruhe rurimi? Aho agiye ni he? Ntabwo abadukurikiye barahamenya. Okay, nabanza tubwire. Tubwire. Miss Heritage agiye hehe? Nzaba ngiye muri South Africa mu marushanwa ya nyampinga w'umuco. Irushanwa rizahuza abanyampinga b'umuco b'ibihugu bitandukanye. Ubwo ku isi hose? Yego, guhagararira igihugu cyane. Narimbajije ngo ururimi muzakoresha ni uruhe? Kinyarwanda uzaba rwemewe? Bizaterwa kuko hazaba hari ama steps menshi. Hazaba ari nko kurushanwa, kwerekana kwizina yanyu ko imeze, ururimi rwanyu, imbyino zanyu, umwambaro wanyu. So nabyo biri igihe cy'ururimi nacyo kizagera ko wakiexprima mu rurimi rwawe, kurutaka no kuvuga. Okay. Uti kwerekana kwizina. Ese bagera hari cyanjye kibazo ni cyanjye. Ya buretse gato banze mubaze. Abanzi bazibindi kuko urabisi ko ibintu bijyanye no gufungura n'ibintu bya Pascal. Ntacyo. Ati kwerekana umuco, gufungura, ibiki, imyambarire. Uzagenda wambaye iki? Nzagenda ahubwo wakambaje ahubwo nzagenda nitwaje iki? Okay, ntacyo. Uzitwaza iki mu myambarire yawe y'umuco wa Kinyarwanda? Nzitwaza ubundi imyambaro y'umuco wa Kinyarwanda, harimo umushanana, harimo n'inshabure. Tugiye ku nshabure, tutarajya kuri cya cyose cyangwa dusimbutse, inshabure nabonye muri Rwanda Culture Fashion Show, ni zerekana imyanya imwe n'imwe y'umukobwa akenshi dutwikira. Urugero ni nk'umukondo. Tujye no kuri tubisanisha na za bikini, sibyo? Hari Miss Ohol yagiye mu marushanwa, bamusaba ko yambara bikini, si yari bikini, arabyanga, avuga ko yarenza kandi kantu. Njye numva ko yari afite rezo kuko mu muco wacu nubwo bavuga ngo hari inshabure uko twazambaraga, ariko ibyo byose hari ibice ziterekanaga. Kandi bikini nk'uko tubibona ni umwambaro twose wo kujya kuri pisine, ariko nk'umunyarwandakazi ntabwo wagenda ngo ukorane. Yego buri muntu agira imyumvire ye, ariko nkanjye nk'uko mubyumva inabehazo. Ariko iriya nshabure nimba nibuka neza ari ifite akantu hejuru kerekana umukondo, nibyo Pascal yari harabaze. Stile ntabwo yaransubije. Ntabwo yaragusubije. Ariko inshabure zitandukanye na bikini. Ntabwo inshabure uko iteye ariko bikini iteye. Oya, turavuga inshabure kwanza ni akantu ko hasi, ni ijipo isatuye. Hanyuma ikagira akantu hejuru kaga crop top. Ego. Kerekana umukondo. Niko ibigomba ijyana nako kantu. Ubundi inshabure hari igihe aba ari akajipo n'akantu kagufi ariko kariho utundi tumanuye. Nibwo ngo inshabure tumanuye natwo style umukondo ugaragara. Nibyo ndi kuvuga. Baba batumanuye ku buryo utambara ubusa cyane, ariko ntago bavuga ngo haraho duhuriye na bikini. Okay. Ntacyo ngo iriya nshabure yawe uzayambara ariko bikini ntiwayambara. Bizaterwa kuko nshobora no kuzambara umukenyero inshabure si nyambara. Okay. Ntabwo urasubiza. Bikini bayizanye wayambara ntabwo wayambara. Ntabwo nayambara. Ntabwo wayambara. Urakoze cyane. Dusubire mu bijyanye n'igikoni rero, batubwiye ngo umuco w'ahantu, gutegura amafunguro, hari ibyo kwambara, uzateka iki? Ibyo biracyari gutegurwa kuko mu ibijumba n'ibishyimbo n'imyumbati byinshi byo guteka. None si sofa uzi guteka iki basi mu muco nyarwanda ku buryo uvuga uti ibyo byose ntabwo nzatungurwa? Nzi guteka ibihaza, nzi guteka ibikoro, guteka amateke, n'ibyo n'ibindi n'ibijumba n'ibishyimbo. Guteka iki? Byose no gukaranga amazi. Oya ibyo bitari amazi sinzi ko yakaranga, ariko ibintu byose nzi kubiteka. Denki wakomeza umubaza nta kibazo. Okay, ariko
turiho turavuga nyine iryo rushanwa rya Miss Heritage World rizabera South Africa. Ujyanye iki nk'umunyarwandakazi uvuga uti ngewe serukiye igihugu cyanjye u Rwanda njyanye iki? Okay, icyo nzaba njyanye ni ukwerekana umuco wacu ukomeze nk'uko nakomeje mbibabwira indangagaciro ndetse na kirazira z'umuco nyarwanda. En plus kwerekana uburyo umwana w'umukobwa yahawe ijambo mu gihugu cyacu, kuko ni iby'akamaro kandi bifite aho bitugejeje mu gihugu cyacu. Joanna, watubwira nk'amahirwe umaze kugirira kuko waritabiriye Miss Rwanda 2015 aho turasa n'abajya ku musozo. Amahirwe nagiriyemo of course navuyemo ndi Miss Heritage World, hari naho naboneyemo navuga chance nyinshi nko kwitabira ririya rushanwa n'iby'igiciro cyane bifite akamaro. Hari n'ibindi bintu ugenda ubona ku ruhande, andi ma opportunité ugenda ubona. Ayo opportunité ntabwo wenda nahita nyavuga ahangaha kuko hari bitahita bivugwa, ariko opportunité yarahari. Ntabwo kamwe muko nari imeze ntarajya muri Miss Rwanda, opportunité nari mfite arizo mfite ubu ngubu ziriyongera. Urakoze rero cyane Miss Heritage w'u Rwanda. Birakomeye, twagize amahirwe yo kukwakira, ariko tutibagiwe ko abantu badukurikiye bashobora kugutora. Ese baragutora mu buhe buryo kugira ngo uzagira amajwi menshi muri iriya rushanwa bagushyigikire? Voilà. Okay, murakoze cyane. Ahubwo nashishikariza abanyarwanda ko bashyigikira mu rushanwa ngiyemo, kuko burya bavuga ngo abikiza hamwe nta kibananira. Uwaba yumvangiriye icyizere ama n'amahirwe yo ku Rwanda rwahagararirwa neza, yajya kuri Instagram yanjye nitwa Bagurekeza Joanna Miss Heritage 2015 yani ko nitwa, cyangwa akajya kuri Facebook account yanjye n'amazina yanjye Bagurekeza Joanna. Urasangaho link iriho yerekana ukuntu bantora, ntabwo ari ibintu bigoye. Ujya kuri link ukabona aba contestant bose, ukabona ifoto yanjye ugakanda vote. Okay. Urakoze cyane. Twizere ko ubutaha nugaruka uzanye ibihembo cyangwa se sinzi azabanziriza hano. Dushimire rero Bagwire Keza Joanna kuba yaje kubana natwe mu kiganiro cyacu. Abanyarwanda nk'ibisanzwe turashyigikirana n'ahantu henshi, abantu bagiye baterana ingabo mu bitugu, kandi amarushanwa nk'aya ngaya akagira felicite nawe kandi ntuzadutenguhe. Nzakora ibyo shoboye byose. Amahirwe masa. Murakoze cyane. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw When you say zero, we say so and go. Miss Botswana. I don't care.
so tricky. And of course, the important task of first runner-up. Now, like every other pageant should for any other reason, our reigning queen is unable to fulfill her duties during her year of reign. The first runner-up then steps into her shoes. We've just seen it now with our very own Miss SA. Steps into the shoes to fulfill the queen's duties for the year. It's a very important job, this first runner-up job. And it goes to Miss St. Vincent. Ladies and gentlemen, Miss Heritage 2014 is, of course, the beautiful, the stunning. Take your parade, my darling, for you are Miss Heritage 2014, Miss Philippines. Cause you're a sky full of stars. Thank you, darling. Thank you, sweetie. Cause you reka dushimire buri mwese twabanye mu kiganiro The Rio Women kuri TV10. Reka tunifurize Bagwire Keza Joanna amahirwe masa aho agiye guhagarara igihugu cye mu bijyanye n'umuco. Reka kandi dushimire abatuvugishije bose, abatuganirije, kandi dukomeza kubabwira ngo nabo bakomeze babane natwe. Mbere yuko rero dutandukana, murabizi nk'ibisanzwe tubasigiramo aka video. Uyu munsi nabwo ntimujye kure, karahari. Ntabwo nagenda ntibibukije ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ndetse n'ahandi hose ushobora kuba usangira ibitekerezo na bagenzi bawe. Dutegereje inama zanyu, ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo. Mutwandikire kandi kuri mail yacu mwayibonye na nimero nayo mwayibonye, turabategereje. Reka dusoreze ahangaha. Ni Pascal, ni Belize, ni Christelle. Ni kwa gatandatu ndetse no kwa kane. Imana ibarinde. Ciao. Everything is gonna be alright. Yeah, you show. Since you